State Project Director Samagra Shiksha Abhiyan SSA Swapnil Tembe hak khatsal tring nailar ula kentui nongtre SSA bagin peteng biang yala ki jongi kamram jongki namarna kalyang rationalization committee keladap lupa bendan hapdeng kajing penbet ya kajing dawapen kiu tulap ke jongki katkum kajing penpa ke jongu kajing ki shongkelan mungor ke bedangye beteng jongki nongtre SSA non teaching staff nadu kini ki khatsan singi baladam kelak tak jorha kabayade bakajing pelaj tulap syaki palat shipau hajar ngut ki nong hikai SSA. Kumta namar ke rationalization committee kaladon lupa hapdeng kakam. Kumta kalong kebakongsan bagi ni nong peri SSA bagin peteng no ialah ke jong kakam hapo ka program na kebenta kajing yat bet yat renti kumbalat mu ong utembe lingba ukurwa. Nalor kata ulo ongru bawat hapdeng kini kajing ai jingmut. Hendrei kani kajingek hi jong kini kinong tre kadang ya beteng bat kebalawan ra kajing penslam ha kebapelat ya ketulap jong kinong hikai ban pentri kami kajingerap beper ki bahap hapo ke SSA bat ban pentri kami ki program jong ke right to education RTE kum kajing ai uniform grant library grant school grant bat ki weipan kidon haduk palat shipau hajar ngut kinong hikai SSA ki bamla satya banyo ya ketulap jong ubnai naitung baladap haduk menta namar kanika jingaki. Watla kata la shimi ki senja ban weng ya kanika jing bat ban wat de kiwei pat kilat kilinti ulaong. La ban kedo badang shen ka sorkar kala ai ka jing menjor ban pen kiau ar pesan ketulap ya kebala kentat ban pedang daka seng jong kinong tre SSA bat hadien kila beteng ya ka jingaki syong kelan mungor bat yang scam halor ka jing dawa kentiu tulap ke baprapau pesen. Nalor kata hadian kani, kasorkar jela kalathau ya ka rationalization committee kabala kli da o commissioner and secretary katanat puli puthi haringkat kinong mikmat nakaseng bat kaladap ban pelong hadu lai teli ki jingalang ban ya keren ya ki jing jongki bat ban wanra ya ka rukam penbet ya ka tulop jongki ni kinong ture. Utembe ula ong baka rationalization committee kala kami penya ya ka jing siu tulap jong baro kinong ture hapo ka jela district bat block level bat kidon kam ban perkhat sani bha ban ye kiwei pat kerdan bat ban pensyong nong rim ye kijing siu tulap kat kum ka jing syakri islam ka kam ba kitere kentup ru ya ka kerdan jing puli.